Ahí sigue, ya salió por el otro lado, no es que desapareció, iba atrás. It was behind the mountain, it's not that disappeared. Now it just is back. It's going towards the east, está yendo hacia el este, véanlo. Está arribita y está parada. It's like going really slow. I have some palm trees right in front of me, so they cover it a little bit. Hay unas palmeras enfrente de mí, así que se cubre, pero va a salir por ahí. Now it's there. You can see it a little bit. Lo puedes ver un poco. Ahí va, ahí va, ahí va. Look at him, look at him. Ahí va, ahí va, ahí va. It's going over there. It's right on the mountain. Está en la montaña. Again, the tree covered my view. Otra vez, las palmeras cubren. Vean ahí. Okay, it's going towards Huitzilac. Huitzilac. It's a town near here in Cuernavaca. Huitzilac es un pueblito aquí cerca de Cuernavaca. You can see the lights of the city that is on that side. Pueden ver las luces de la ciudad que está en ese lado. And you can see the light that is right above them. Pueden ver a la luz, al objeto que está arriba de ellas. Me sigue tapando un poco la palmera, pero ahorita va a salir por ahí. The palm tree is still like covering my side, but I'm sure it's gonna show up. Look at him. It's right above the city and nobody sees anything. Véanlo, véanlo. Look at him. It's going. God, that's wonderful. It's beautiful in Huitzilac. Vean nada más cómo va pasando. Look at him, how he's just traveling and nobody sees anything. Está en Huitzilac. That's like a plasma ship. Es como, parece como de plasma. Vean, vean, vean cómo va pasando. Vean cómo va pasando a través de la ciudad. God, such a beautiful sight. Exactamente arriba. It's going to the other part of el Ajusco. To the other part of the mountain. It disappeared. Va a la otra parte de la montaña, se desapareció. Pero ¿vieron? Estaba ahí en Huitzilac. Qué sensacional. Es el segundo que veo ahí. Nadie se da cuenta. It's the second one that I see in that place. Nobody noticed anything. In La Quechua, Maya.